honore, he karoria ki te atua, he manga rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tēnā whakatoa. Ko Samara Davis tuku ingoa, he uri a hau no te iwi Māori, engari ko koata tuku mana. I te taha o tuku māma, ka moe a pirihira i a ngāhuka, ka puta mai korangi ruhia. Ka moe a John Arthur i a Wetikia, ka puta mai korangi kapua. Ka moe a rangi ruhia i a rangi kapua, ka puta mai ko pirihira. Ka moe a pirihira i a Hohepo Paura, ka puta mai ko Kim Dominic Paul. I te taha o toku papa, ko Mark Davis, ko Te Awhina Hippolyte, rātou ko Te Ao Charlotte Henry, uku mātua tipuna, ko Sam Davis tuku mātua, ti hei mauri ora. Why have you decided to accept a nomination for this year's Ngāti Koata Trust Board elections? I hope to be a voice for Ahika, and I'm passionate about contributing to our taha Māori, our cultural side, our tikanga, and I do hope to support and see our whānau stand strong on their tiranga waiwai. What are the skills and experience you will bring to the board? The skills and experiences I'll bring to the board are in areas of the arts and cultural, te ao Māori, tai ao, also mahi tuatara, honesty and integrity, and manaakitanga, and aroha would be the biggest skills that I'd bring, I think. What do you believe are the biggest concerns facing our iwi today, and how do you think the board can best address these concerns? I believe the biggest concerns facing our iwi today are a loss of cultural identity and the importance of holding mana as ahika and mana whenua. That's one concern, big concern that I feel. And this was identified also at a hui last year facilitated by Te Wāri Kāki in regards to discussion around the kawa atu marae. If you are elected, what is something you would like to achieve personally as a trustee of Ngāti Koata Trust in your 3-year tenure? As a trustee of Ngāti Koata Trust, if elected, I would love to see our whānau, our iwi, our trust, our board, wari, flourishing. Te hoki ngā mai o te manu hākatanga. Flourishing where? To be honest, flourishing on the marae and in Māori spaces. The marae is a place for everyone. It holds all of our greatest taonga, our pūrākau. It's what connects us to each other and others. It's the one place where, well, it's not the one place, but where manaakitanga is at its utmost highest. How we look after people, how we share our stories, how we stand on our marae, how we claim our identity. If we can't stand on our marae, where can we stand in the world? Tā kiri ko te ata, ki runga maunga tohu, kei rara hakatu, e tatari atu ana, kei whiakwe ko ata, te mana motu hake, ko te waka nei taini, tōna uranga e, ko te kaua nei taini, o whakatu marae e.